يغفر خطايانا واغفر لوآنا وزدنا إيمانا يا مولانا 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 يا مولانا 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 يا مولانا اغفر خطايانا واغفر لوآنا وزدنا إيمانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفر لوآنا وزدنا إيمانا يا مولانا يوم سنبيد لسبجان نسيت أريد أن تتبع kerjanya ibadah juga bagaimana hukum nazar di hamba kerjanya ibadah juga bagaimana hukum nazar di hamba Maulana Maulana ya Maulana 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 ya Maulana اغفر خطايانا واغفر لوآنا وزدنا إيمانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفر لوآنا وزدنا إيمانا يا مولانا Nibasi uru'anu diulur sakit penlayang kerap dinasa Wanita ubat rata jenukun Umat menggawe rata aulia Wanita ubat rata jenukun Umat menggawe rata aulia Maulana Maulana ya Maulana 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 ya Maulana اغفر خطايانا واغفر لوآنا وزدنا إيمانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفر لوآنا وزدنا إيمانا يا مولانا تقول Tuhan hukum dia Allah Tuhanlah boleh anda menyebut boleh menghati jantung mengetahui ibu itu menyebut boleh menghati jantung mengetahui ibu itu Maulana Maulana ya Maulana 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 ya Maulana اغفر خطايانا واغفر لوآنا وزدنا إيمانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفر لوآنا وزدنا إيمانا يا مولانا Terjawab oleh junjungan Perjesusahan telah digapai Demi tahu
المرسلين